manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. May pabengi po kaya kayong kakalugor aming avid viewers and listeners ng KLNJ. Kumusta na kayo po? Ini po yung kaya kayong talasoy, Brother Jeffrey M. Gomez. Beng, Diyos po kaya kayong kakwentuhan mi kaniting kabengyan at misan pa po kaniting biyernesing kabengyan king kaya katamong pamipagkwentuhan kaniting hearing program Aking Lagyo ng Jesus. Misan tamo pang ipasyaging matibetang kapanaligan at panuwalan na mangintulit tamong tanggapan misan penggrasyang pakayap ng Diyos. Ini po yamong Ronnie D. Kawing Kura para ko ning parokya ng San Matias Apostol, San Matias Santo Tomas, Pampanga at ing kakaluguran yung manalangin para king kapalanan da ring masakit. Maya pa bengi, Brother Jeff. Nakumusting graduation. Ay, lugod ng Diyos. Salamat po. Apo, nandun po. Ikami po king Dabsu Santo Tomas Extension Campus. Ikami pong talwing Mikay, king week-long graduation na po ng Dabsu po. Bali, may kumbisa po niyan Lunes. Face to face na. Apo, maka-face mask naman ang pong dito. Kakay po. Kay ba't po nandun, alas 2 hanggang mag-alasin ko na po yata ito. Anyang mayari. Kay ba't, anyang mayari, minuran po mo. May stranded. Kay ba't, ako pamilwal kanta. Ali pa po. Ay, pass for natin 4:20, 4:40 yung mayari. Kay ba nanita, dita ka letra, koda ka na dapin po kay almost 600 plus la. Apat courses la po kan na king Dabsu Santo Tomas. Bali, BEd, BSBA, BSH, sa mga BSIT. Yan. Dakala mo kaya karetang balada mag-graduate la, may graduate. Nanam. Balada kaya belang magmarcha, hindi na pala migmarcha. Ako po kay di. Pero congratulations po kareng graduates po. King kaya kami pong king Dabsu Santo Tomas Extension Campus na paano mo na ang puting karalang pengari siyempre kaya kami director Ma'am Jovita G. Rivera ang poding kaya kaming program coordinators po at itatyo po siyempre yung University President ng Dabsu Dr. Enrique G. Backing po yung Vice President for Academic Affairs is Sir Reden Hernandez ang po yung Registrar. Ito, so far, masan makay mo abong. It's been 2 years kasi the last, I think, 2019 kasi 2020, 2021, virtual yung kaya, di ba? Muling pandemic. Wow. Excited lang ka. Alang mikiabi ka rin dati. Ala naman po, mga ala, excited. Wala ko rin alawang eskwela. Datang may mag-graduate ngayon pandemic, mikiabi lang migmarcha. Di ang aliwa. Ako po balo. Pero kaya kayo alin na lang. Kasi kaya, nangyas kanita, mumunala ding, lanyang Lunes, ding graduate school, ang po, ding mag-masters, mag-doctorate, kay ba't, kasabeda rin College of Education and kaming talwinan din pinalas dos. Alos, ala naman, kay kami alos solo miya pala yung kaya. Ala kaming kasabi, kami mo. Singap kayo kanyang pilangaldo, kaya ba't lulub na naman? Ay, opo, Lunes na naman po. Habang magsalita ka ninisip kay abang ang tsukong kaya siyempre makarikil na datang subjects. Lulub na naman Lulub na naman po kanini. King Lunes po mag-umpisa na po yung kaya. Actually hybrid siya mo yung maging modality. Ating face to face nanunukar gamitan niya ita king exam or quizzes o activities yan. Kaya ba't kitang virtual? Mantaleng pangopya. Opo. Opo, virtual magamit siya po ka rin. Lecture o aben in discussion. Tutita mo kasi ano yan naman naganamong para iwasan itang makanita. Siyempre, ikaming talaturo adapin magsadya kami para at least itang dinan lang ibigay mo itang masanting nga kay karela pero still ila naman dapat dinan ditang pahalaganda po ayupin mo dinandang pag masabalan ditang gagawan da nandin
Ding pengari, akakit ko la. Talagang tahimik la pero deep within them. Ito talagang ilang po focus ko kasi muling ding estudyante. Ding pengari talaga nantin talagang Ninong mas ng- masya rin estudyante o rin Pengari, akakit ko la mo kasi ng ate kong ngikit itang metong kinana yung panyo. Itang metong talagang nito na talagang stand till na natin talagang kakakit na lang din anak. Kasi deta mong kaya po kaus kanita mong deta mong mumukyat deta mong ding pengari daretang ating ano ba cum laude deta summa cum laude apo deta ating distinction deta daras ding pengari da chula ka ng bleachers. So far natin masaya mo. Eh di bala mo kaya season ender yan naman po. Bala mo ganing kabeng yan season Opo, ender ya. opo. At masading nga pamikatagon ganiting season ender ning season 8 episode 12 kapiyastahan ng San Ezekiel Moreno opo. patrunda ring cancer patients adwan tamo naman po yung kasopan ng San Ezekiel Moreno. Ako po kikilalanan ko ining kasiwa na inampang ng San Ezekiel Moreno lalo na 17 years old pa mo niyang migprofesya karing Agustinian Recoletos at may yapa ng migpabanda kediking Pilipinas at anyang 1870s at maging missionary at gaganakan itang kaybat ning pabanwa karing king Manila king Intramuros mayor din niyang pari at ing kalam ning kayang pangapari mas maging makabaldugan niya ketang pisyag ng kasiwan karing masakit ang pongkaludo kilub na ning 15 years keti Pilipinas ang gana king mibalik Espanya at dinatang itang panahon na maging obispo ya karing king Colombia may sakit at may kakanser. Pero kaya ng panahon nito, likwan din kayang sasakupan, uling magulo mo naman king Colombia, kalupagketi Pilipinas, nung makanandakta siya kupan. At kay ba't pigaga na kanala rin yung Pilipino nga kayabi na keti Pilipinas, nung waman, din kalupan ng Espanyol, ilang sinakop kaya katamo. At iting lugod na karing Pilipino, akakit ko na sana maging dalan man kanita king kayang pamamilatan, tanggapan tayong grasyang pakayap, lalo na rin cancer patients. Huling kaya matay na kasi cancer mo naman kaya palit. Anyang 1905, may ka-cancer ya. Anyang kaniting petsa, August 19, 1906, anyang matay ya. Cancer of the palate. At anyang 1975, may beatify ya. Then kinilala ng Milagro ng Pisamban, may paldan lang cancer patients. Anyang 1992, may canonize siya, maging santo. Again, cancer patients na rin mipal na nanyapin inaus ding patron ring makisakit na cancer. Kaya kayo pong masakit, lalo na rin cancer patients, kanitingal doon ng kapiyasan sa San Ezekiel Moreno, at doon tamo yung kayang pamamilatan ban, akamtan po yung grasyang pakayap. At kaniti pong 12 episode ng 8th season ng Kaylen J. Daraken pong Ma'am Early Jane Dumasikat, karin king Las Vegas, Nevada, USA. Inggewa na pong feedback para kitang milabas tamo pong episode. Babawi ya kanyan, Brother John. Opo. Amis na itong metong episode. Opo. At nga napin, Ma'am Jane, Kaylen J's 11th episode of the 8th season, not being able to write the feedback for the 10th episode of the 8th season of Kaylen J due to some things I have to attend to made me feel incomplete. Pwede na naman tagal na. Opo. So here I am filled with so much excitement along with my usual writings for my love on air, KLNJ. The 11th episode of KLNJ's 8th season which featured a testimonial letter from Brother Roland Zapata, Editor-in-Chief of Ingmay Pabalita Magazine. The official publication of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga succeeded in touching the hearts of avid listeners and viewers. It was a well-assembled collection of testimonies from Ingmay Pabalita Magazine's regular readers who also happen to love and adore Among Ronnie's brainchild, King Lagyo ng Jesus. He has been writing this column for the past 5.5 years and have been sharing the healing miracles God has given to His people through the healing ministry He has entrusted to him. Each month, Brother Roland has the privilege reading the articles submitted by Among Ronnie. First, as the Editor-in-Chief of IMB. MIB, ha? Mayaping balita. Excuse. Like the thousands of readers, he cannot help but be moved and sense the boundless mercy and unfathomable love of God when He heals the ill, bestows miracles upon the helpless, and makes possible things that people cannot comprehend. The healing
articles of Among Roni are first-hand accounts from people who have witnessed God's miracles and glory thanks to His genuine prayers on their behalf. The following are collated testimonies from the devoted readers of King Lagyo ng Jesus, Among Roni's column in Maya Pabalita magazine. One of the writers of the IMB, Maya Pabalita, Sister Presi M. Garcia of San Antonio, Lubao, claims that reading the healing testimonies of people who experienced God's healing inspires us greatly, especially those who were terminally ill and were given a limited time to live. Simply by reading Among Roni's column, she experiences the compassion and goodness of God. It rekindles the flame of hope within her and for the people she loves and cares about. So when a friend asked her to come to Among Roni's healing mass at Mount Carmel Hospital, she accepted without hesitation. She was not alone. Many others also hoped to experience God's healing love. Sister Presi had previously experienced vertigo. She compared it to the mountains being turned around. She felt different when Among Roni touched her head during the healing mass. She felt as though a bucket of ice had been dumped on her. She places her trust in the people who God employs as His tools. On that day, Sister Presi received the divine healing miracle that has allowed her to live comfortably ever since. She thanks God and praises Him. Sister Julieta F. Pangilinan, a regular reader of Maya Pabalita from the parish of San Ildefonso in Magalang, Pampanga, attests that she senses the presence of God each time she reads about the miraculous healings in King Lagyo ng Jesus column. Her faith grew deeper and stronger as a result of the healing testimonials. She added that Among Roni, by the healing miracles performed through him, is a conduit of God's healing blessings. According to Sister Angie Bautista, a member of the Catholic Women's League at St. Jude Tadeus Parish, one of the most significant monthly readings in the Maya Pabalita magazine is the article on King Lagyo ng Jesus. For Sister Angie, reading the articles is reading about God's love and importance for each and every one of us, especially those who are looking for healing miracles. The most earnest prayers of Among Roni, using his special gift in the healing ministry, enable the healing graces. The numerous healing miracles are accomplished through face-to-face healing sessions, online prayer requests, distant healing by proxy, or by turning in to his healing program, King Lagyo ng Jesus, every Friday at 7:30 p.m. at 91.9 Bright FM. Sister Angie has a strong desire to meet and see Among Roni in the future for both her own recovery from a chronic stomach ache, for which she has already scheduled colonoscopy, and for her husband, who has a fatty liver and a swollen prostate. She asks God to grant them healing through Among Roni's blessings, as He has done for so many others who have experienced the miracle of His help. Imang Geng Tizon, a resident of Lourdes, Minalin, had her healing testimonials shared on the radio program King Lagyo ng Jesus. At one point, Imang Geng was admitted to the hospital 5 times in 2019. It was determined that she had a weak heart and required a pacemaker to help regulate her heartbeat. When Madam Weng, her daughter, heard about Among Roni's healing mass at St. Matthias Parish, she brought her mother along. Following the service, Among Roni said healing prayers and blessed Imang Geng. Additionally, they frequently attended Among Roni's healing masses. Siyempre, itong kwento, median pacemaker Ayaw po. Imanggeng. Apo. At sana, lubos pang kapaldan ipagkaloob na ning apong ginukang manggeng. King panamdaman ng sakit, karing miyaliwang sakit, panamdaman na king mabili ng katawan at pangataw. Dakala salamat Ma'am Jane kening dinakya mong feedback para king episode 11 ng KLNJ Season 8. Miss tayo, mong last. Miss tayo ulit. Pero tapi sabi, atin yung importanteng gawa. Sundo pa yung pangadi, kahit ng kayang pigagap. Ay, opo. Sana kamtaning tagumpi. Opo. Ma'am Jane pangadira ka.
Pakiramdaman nyo naman po, in insights ng Ma'am Early Jane para mo naman po kitang tauli tamong testimonial letter ng Brother Roland F. Zapata. Ape man saganang some fun facts and pleasing thoughts on KLJ's 11th episode of the 8th season. Number 1. Did you know that among Ronnie's column in My Babalita magazine, King Lagyo ng Jesus is also a blockbuster among its subscribers and readers? Just like his radio program in DWBL 91.9 Bright FM, which is also named KLJ. His column is one of the most awaited one among its subscribers. I can just imagine them flipping the pages of KLJ articles with full of anticipation and excitement to read the inspiring healing testimonials. Pero sabi ng Brother Roland, kadwaya ka nung yung column ko eh. Itang talagang blockbuster ita ka nung may litang pang bagya. Ay, tankulot. Itang kong Roland niya ito eh. Number 2, did you know that occasionally Among Ronnie spends a few sleepless nights working on his IMB articles? Not really a pleasant fact about this, but he did have some interrupted sleep and some sleepless nights to finish writing the healing stories because he knew many people were looking forward to them. That demonstrates how much he values and loves to share God's goodness and miracles with his people. Number 3, did you know that the longest running magazine in the Kapampangan language is My Babalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. We are blessed to have the IMB because, as Among Ronnie noted, that not every archdiocese has one. A publication that encourages us in our faith and highlights the many marvelous things God has been up to. Kudos to everyone involved in publishing My Babalita magazine. Pasalamat lari Brother Roland at may katago na promote tayo Ay, yung opo. IMB. Opo. At maraguldang pagpasalamat last Friday, ting meto nga parokya, men order lang Wow. kopya. Praise God. Karin king porak. I-father kaya, just layog. Burin sabihin, makiramdam yan. Ayaw po. Salamat Makiramdam po, ka pa siya, among Jess, nakala salamat. At detang karagdagan order at tinggap da ding king IMB. Metong iting masanding nga pami katagon ban kanito. Mikalat pa yung balitang mayap. Kapamilatanan ning print kanita ne. Print. Kapamilatanan ning IMB. At makanyan pang lalo na yung kaya kasing programa na usapang Biblia. Opo. Makanyan mo naman sanang maging daken niting IMB ing karelang programa mo namang usapang Biblia. At ing pang-apat, Among Ronnie never fails to meticulously consider an appealing and sensible theme every episode, like what he carefully thought of for last Friday's episode, Balitang Mayap, Mikalat, king tutuntunan tang daklat. Number 5, pang-5, the testimonial letters that were collected gave the already remarkable episode further depth. In IMB, King Lagyo ng Jesus, frequent readers provided testimonials that were real and heartfelt. For taking the time to do so, we sincerely appreciate it. A special thanks goes to Brother Roland for the clever testimonial letter he came up with. Kung man expect nga ba ng Brother Roland balo kasi yamong magmamye. Kung inisip na natin niya palang kontakan para mamiyang kanya-kanyadang kwento. Kaya pala'y manggeng. Atin niyang abanggit ka na ako na ating kong pagawa. Ala ka na akong pagawa kayo. Ikong Roland pala yung kinontak na sabi na pagawa kito. O ito, may karagdagitang kwento na manggeng at numita galyo. Number 6, all the testimonies that were shared with us had Among Ronnie as a common thread. People observe him and have faith that God's healing grace is accessible through him and his earnest prayers. Number 7, pang-7, Among Ronnie is never short of original ideas for bringing something fresh to KLNJ. His brief literary work, Kawatasan. Katumbas niya ning amanong poesya, tula. Balo kaya yan kareng matwang poeta laureado.
Nya agagamit kaya naman. Nung niya iting ginamit ko, pingitang Pilidi Kao. po. CAO, pelitang keng CAO itang ketang kawa. Nya bangkanta mo, mika maging pinka trademark ya mo rin, makuya da poesya, inaus ko lang kabatasan ng amo. So doon tayo po. Balitang Mayap is another way for him to preach and serves as a reminder of what is expected of us as good children of God. Number 8, the places where God can heal people through Among Roni are not exclusive to the church or places where Among Roni can be encountered. His sincere heart is constantly willing to pray for everyone, especially for those who asked it. This obedient servant of God always gives of his time to pray for the sick until God grants them healing, whether it be through a simple message request or a phone call. Number 9, good news must be conveyed, especially if it is from God or about God. Balitang Mayap, Mikalat. Brother Jeff mentioned that we frequently post almost anything on social media, but sometimes feel embarrassed to share or post about God. It serves as a reminder to promote the good news of God above everything else. Number 10, thank you, Brother Jeff, for presenting to us such a lovely picture of your family, a praying family, a family who bases itself around God. Your lovely family is blessed by God. Salamat po. Number 11, thank you, Brother Charles, for choosing a very nostalgic song, the famous Tell the World of His Love. Words of the theme song na po ng 1995. Manila. It brings a lot of good memories every time. And number 12, thank you also to Seminarian Renz for choosing the song Prayer to the Holy Spirit before the blessing of Among Roni. Even though you weren't physically in KLNJ, your presence and love for KLNJ is still felt. The Bats Delectus. May kalimon niya last time Kaya kahit tawagin kaya mo. Oo. Ipagkwentan miya po nga mo. Shout out, mga kalinguan. Delectus, especially Seminarian Renz Puno. Kasi si Mother na, di ba? May kaya kanta may message. Ganun ka na. Kenina ka. Ay, dana. Kenina ka. Ito, bota nice tayo, makasanipan niya ba kanya namang. Sana makakaya. And, lubos kaming pasalamat kaya ka, Ma'am Erna Jane, kaya ning maulang insight sa binye mo. Ganyan naman po, darake miya kaya kayo ing reflection ng Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, ning Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. O ini po yung first part o mumunang dake. TGIF, magrasang bengi among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane at karing hanggang avid viewers at listeners nining healing programa KLNJ. Jesus tinuruya Kapernaum at pepakayap niya ing meto nga demonyado. Ngayon ba siya po kay Marcos chapter 1 verse 21 to 28. Ing may basang ebanghelyo yang milabas sa Biyernes. Ore na rin atlong puntong masala ng ikitamong dinake na kekatamo. Ing mumunang punto may nibatan niya king verse 22. Paniglontat pagbiliban dapat ning kapakumbaban. We address the people whom we look up to as idol. But who are these people? Are they the rich and the most famous in our community? It is sad reality that we sometimes put the wrong people on a pedestal. They can be the most powerful government officials of the land, the most popular artists in the movie and showbiz industries, the richest tycoons in the business sector, among others. Pero yung kamatutuanan, aliwa din may sambit lang tao, ding dapat tabong pagbiliban, uling dakal karela, inge papakit kababanlub, king Aldo dang pamibebe. Mas dapat siya pang pagbiliban ng metong tao, bistaman pakakaluluya, nung iya naman mabibiyaya keng kababanlub, at biyasayang mamiya respeto kareng kalupan ng tao. Personally, I consider Mother Teresa, also known as Saint Teresa of Calcutta, as an epitome of humility. She devoted her life to caring for the sick and the poor. Pero ating pawaring migit king kababan na binyana ning apong ning ginuta mo, bistat man at syungan kaya kayo pa yan, binyana ing biyana king mitmong kababan kaya kababan kaya tamong anak na
Dear God, I adore and honor you with all my heart. Ing kadong punto, may libatan niya ka rin verses 23 to 25. Gamitan ning kayo pa yan, king masakit akabilyan. Allow me to quote once more the words spoken by the uncle of the leading star of the movie The Spider-Man. With great power comes great responsibility. In the movie, the main star vows to use his abilities to fight crime. Potang atintaong mangailangan saup at atyuking masakit akabilyan. Gamitan ning bida ing mibye power kaya ban saklolwan at sumawop. This might only be fiction, a story, but it shows the intention to help people who are in need of help. When I was assigned as the OIC of one of the colleges at UA, I uploaded a picture where I am seated inside my office. I wrote these words in the caption of my uploaded picture. To be on top is a privilege and an advantage. Use the opportunity to lead people benevolently and make a difference. Ing kayo pa yan tamo, meni batan yakyang apong gino, marapat mo na etaya iti abuswan, no gamitan tayo kyang oras namo ning pamangailangan, sumaup tamo para mamye katimawan at kapayapan. We must use our God-given talents, graces, and resources to help the people around us. Nung di na nakatamong sobra-sobra pagkang pamangailangan tamo ning apong gino, mabiyasa tamong mamye karing magkakasakit at migit mangailangan. Nung may dinamong dakalakagiwan at talento king biye, mabiyasa tamo namang sumaw pati dake dating kagiwan karing balo tamong ating pamangailangan. Always be a blessing to one another. Ikatlong punto may nibatan niya karing verses 27 to 28. Pamalitatang malagwa, ing may pa magagawa. Sinikat lang yan ding marites at tolits. E ako lang kanitantin dyan nung nanoing buridang sabyan dating adwang salita. Ngeni ko na mo abalo na ilapin pala ding chismoso at chismoso. Chismoso at chismoso ning balen. Di nga lang balong gawan king bieda no ne ing dadaldal. Most of the time, these are the people who give us fake news. Unita nga man ako amang itang marites. Kabaldugan ng marites. Pikato lang de pa king social media yung salitang marites. Itang M-A-R-I-T-E-S. So, hindi po. Ito nga man ako kakamong last. Ikit na rin pala kamong niya mo. Kabaldugan ng Kabaldugan na po. Dininanda po. Master of Arts in relaying information through exaggerated storytelling. Marites. An admirable man is someone that tells the truth, who gives good news and who inspires people to do the same thing, giving hope and inspirations to all. Every day we ask God to help and to guide us. We are nothing without God. For all our answered prayers, have we in any way told the good news, at least to the people around us? If not, we must start to do so. It's never too late to give praise and thanksgiving to God Almighty. You must be ready to tell the good news anytime and anywhere. Alang pa nagkatatanagang ining kabeng yan, kabatasan na imbuli ng sabyan, poesya o tula ng among, ing maya pa ng mabasa at iti may kapamagat siyang balitang mayap. Among is indeed very talented, may tataklaking puso't kaisipan mideng balang linyang may basa, manibat keng letrang B, ang gana king letrang P. Ika among yung metong karing mayap pabalita, king BME. Balitang mayap, mikalat, king tutuntunan tang daklat. Isundo tayo po yung reflection ng Ma'am Agnes, o ini po yung kadwang dake, o ini naman po yung poll question na niyang milabas sa Biyernes. Naning balitang mayap king BME, pagnasan mong ikwento at malagwang mikalat. We all have dreams and ambition in life. Others call them buckets list or my wish list. One of my dreams in life is to see Holy Land, the place where Jesus was born, where he walked, and all the places he visited, including Calvary, where he was crucified. As a lector, whenever I proclaim the Word of God, I always come across the names of places where Jesus performs his healing to the sick people, including the places where he talks in synagogues with his disciples. At the back of my mind, I am hoping that one day I will see all these places. Lo and behold,
my daughter gave me a gift, a pilgrimage to Holy Land, on the occasion of my 60th birthday. Sana all. Yeah, Bilanda kaya miras ka rin. happy. I cannot contain my happiness, and at Tingko once, pang 8 years. Wala kayang 60, kumiras ko ka rin. Bless ka po, amo. Bless ka po. And I cannot contain my happiness, and at once told the good news to my friends. As expected, it is spread like fire, and suddenly everyone was congratulating me. A dream come true indeed. Everything is grace. In last Friday's episode, the testimonial letter of Brother Roland Zapata, Editor-in-Chief of May Pabalita, the official publication of the Archdiocese of Fernando, Pampanga, entitled Balitang Mayop King Pamipakayop ning Ginoo, together with the testimonies coming from the readers of Among Kau's column in IMB, which is likewise entitled King Lagyo ng Jesus, were featured. Sister Presi M. Garcia, a writer of IMB and a parishioner of San Antonio Lubao Parish, was inspired by the people who received healing because of God's love for them. She herself attended the healing mass of Among Roni at Mount Carmel Hospital. She always suffers from vertigo, and when Among Roni placed his hands on her head, she felt that cold like ice in their head. She was healed and did not experience vertigo anymore. Sister Julieta F. Pangilinan, a leader of IMB from San Ildefonso, Magalang, Pampanga, is so thankful to God for making Among Kau an instrument for healing. Sister Angie Bautista, a CWL and a parishioner of St. Jude Tadeus Parish in San Fernando, Pampanga, is likewise thankful to KLNJ, the regular column of Among Roni in IMB. Presently, she and hubby are suffering from stomach ache and fatty liver, respectively, and hoping that one day they could see Among personally for his prayers and blessings. According to Among Roni, there's no need to see him in person because distant healing is also possible. Ing apong ginuyang kaya katamong panaligan at paniwalan at sigurado ng ibing grasyang pakayap, amangin tulid kaya katamo. These healing testimonies are only some of the healing testimonies of the people who received healing through Among Roni. Paulinan ng IMB Magazine, kapamilataning kolum ng Among Roni, kay LNJ Joaquin Lagyo ng Jesus, mibubulo lagla, deng dakal ng tawong kinayap, paulin na rin pangadi ng mamya grasyang pakayap. Saning ginung malugod, ingatan at di na masampat na biyayamong, manang isunduing makabang panawon, ing misyon na king ubasana ng Gino. Luwid ka, Among Roni. Before reading the messages of the avid viewers and listeners of KLNJ, the song entitled Tell the Word of His Love by Jamie Rivera was played on air. The song was chosen by Brother Charles. God truly loved the world so much because He gave His only Son to us. No love is greater than this. Likewise, before Among's concluding prayer, the song entitled Prayer to the Healing, with the Prayer to the Holy Spirit by St. Augustine, by Francesca La Rosa, was also played. It was chosen by seminarians. May the healing spirit enters our bodies and heal all its affected parts. In Jesus' name, amen. Thank you so much, Samang, for praying all of us, avid viewers and listeners of KLNJ, including our family and loved ones. All the people asking for your prayers and all the sick people, especially those afflicted with COVID-19 all over the world. Thank you for your everyday prayer for me and Daddy Jess and my whole family. Prayer that give healing grace. Please continue praying for us in order to survive this pandemic. In Jesus' name, amen. Likewise, rest assured among of our prayers for you, Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe always and God bless us all. Balitang mayap, di kalat, King tuntunantang daklat. Tutuntunan. Okay. King tutuntunantang daklat. Okay. Pasibay po, dakala salamat kaning dinake yung pamigo na Ma'am Agnes, Evangelist Sarmiento. May God bless you always at sana kambiyaning pamilya mo, lubos kayong mipanwanan at milisyaking kapahamakan at karokan. Kaniti naman pong 12 episode ng 8 season, hanapin nga mong season ender. Idakaya po kaya kayo yung part 2. Natin niya po pong, wait, there's still more, hanapin. Ning testimonial letter ng Brother Roland F. Zapata, yung editor-in-chief ng May Pabalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, entitled Tula King Balitang Maula.
testimonies, iba't ka ring talasulat at talabasa ning ingmay pabalita. Dapat bayo tayo po sunduin kaya katamong kwentuhan, agkatanda kayo pa mo pong makiabi, kaniti, malyari kayong mag-text ka rin kaya katamong text line numbers, karing Globe 0915-954-1303, karing Sun 0942-357-4268 at karing Smart 0918-351-8282. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. At pasibayo pag na kami pong ngayon kakalingwang diri ng label ding mensaheng papadalayo kaya kami. At pakibanggit na naman po yung lugar nung nukaring ko manok nangan. At pakilike at i-share po sa aning kaya katamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Iti po metong yung masanting nga pamikatagon na naman po mabawas yung grasyang tatanggapan tamo nung idake tamo yung grasyang pagkalubing Diyos, lalo na po karing kaya katang pakamalan. At agyang etamo kakilala, siyempre, king Facebook, nung akide pong makalike at lalo na makashare, ining kaya katamo pong programang gagampanan, kaniting kaurasan, makanyanla namang mirakayanan, kaniting bendisyon. Nya ulitan mi po, pakilike at i-share po sa aning kaya katamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Magsilbiya rin i-follow yung kakatamong Twitter account, yung kakatamong username yapiniing at radio_ASF. At yung kakatamong Instagram account, yung kakatamong username yapiniing at ASF Radios. For advertisements naman po, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo, malyari yo pong ipadala king GCash account number. O ini po, 0905-319-4871. Amikilag yung Joseph Mary Bakay. Nakal pong salamat. At agkatanda kayo pong makisametong king kaya pamigunam, king kwentuang iti, kaniting kabengyan, at mayapan niya pong pakibatan ing kaya katamong poll question para kaniting season ender, kaniting 12th episode ning season 8 ning programang King Lagyo ng Jesus. Nano ing balitang maula at tinggap mo nung nuka miglukso king tula. Marapat mong pong ipasyag tamo ing kapasalamatan kin Diyos, lalo na ning at dana nakatamong balitang maula, amamiyang tula kaya katamo. Lalo na ning atin tamong harapang kapagsubukang king biye. At atin niyang gagamitang kasangkapan ng Diyos, ba nitubod no kaya katamo at masalang mibulalag ing mayap ng kamurian, matamong mipakayap. Inya sukat talang ganakan at karela kakalingwang ipapasyaging kapasalamatan. At itamo naman gagamitan nakatang kasangkapan ban maganap at maging ganap yung kayang kapag nasang makaparikil ban mipakayap la naman ringaliwa at mipanwanan. At pasalamat tamo naman po king Diyos uning gagamitan ng kasangkapan ng radyo na ng Archdiocese ing DWBL 91.9 Bright FM ban maramdaming malitang maula ama kapamimetula kaya kayong pakamalaming avid viewers and listeners ng radyo na ning kaya katamong Archdiocese. Antimo rin pasalamat tamo king kasuwing yampang ng among Pep Bakay, antimong administrator niting radyo na ning kaya katang Archdiocese kambeda ring sablang makipagobra makira kaya kaniting misyon gagampanan kaya ni King DWBL 91.9 Bright FM, lalo na karing makayantabi kaya katamo walang Biyernes ning kabengyan. Sister Ems, Brother Kevin at Chief Angel Abel. Shout out niya kaya insert niya mo Angel Abel. At pasalamat kayo mo naman po syempre kaya kayong pakamalaming avid viewers and listeners ng KLNJ. Eko po sana sasawang makipagkwentuhan kaya kami at kaluguran ming kakaluguran KLNJ ngayon po kakaluguran palabasan tala pa mo ring mapilang paganakat magbalik tamo ban isundo ing kwentuhan tamo. Kilalanan tayo San Bartolome, metungya karing ladingadwang apostol ng Ginoong Jesus. Ing kayang kapiestan pagmasusyane ng banal akapulungan balang 24 ng bulan ng Agosto. Makikilala ya king Biblia antimong ina Daniel ay nahos ng Jesus antimong alakang akit na pamagkunwari. Sa sabyan ng tradisyon king tenaran ne maya pabalita king India at Armenia
Nung luka rin, belatandeng mabye, ameging sangkan, ng pangayaho na biye. Misan wakya, ingkayang daya, king pamipatutong Kristo, at alang-alang kang Kristo. Pasawag tamo kayo, ban manatiling masikan ng kakatamong kasalpantayanan, at kalupanang manatiling tapat kang Kristo. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Ing radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya biyang magmasusi, king kapiesta ng San Bartolome Apostol. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Makiradam kay pamurin po kining programang King Lagyo ng Jesus, King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At bayo tayo po sunduin kaya katamong kwentuhan, pasibay po agkatanda kong makirake kaniti nung atin kayo pong buring ikutang oida, kaya mag-text kayo mo po, kading kaya katamong text line numbers, kading smart 0918351882, Karing Sun 0942-357-4268 at Karing Globe 0915-954-1303. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. Paki-like at i-share po king kakatamong Facebook page sa Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At magsilbiya rin pong i-follow yung kaya katamong Twitter account, yung username pong gagamitan at radio_ASF. At yung kaya katamong Instagram account, yung username naman po, yapining at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At mayapan nyo pong makisametong kaniting apostolating kaya katang Archdiocese kapamilitanan po ng radio station, DWBL 91.9 Bright FM. Malyaryo pong ipadala rin kaya kayong donasyon, king GCash account number 0905319471, ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Salamat po. Panayan miya po yung pakibadyo king kakatamong poll question para kaniting season ender ning 8 season o 12 episode ning 8 season na nagprograma tangking Lagyo ng Jesus. O ini po yung kakatamo pong poll question ning kakatamong kwentuhan kaniting kabengyan. Naning balitang maula tinggap mo nung nuka migilukso king tula. Kaniti pong kaurasan, manahimik tamo, ban magsadya, at pakiramdaman tayong kwentong inganghel pepabalo na ing pamikatawa ng tao ning Diyos anak. Manibatan niya po king Ebanghelyo agpangkang San Lucas, chapter 1, verses 26 to 38. Pamamasang iba't king may pabalita at pangkang San Lucas. Ligaya kaya ko, Ginoo. Inyang kanam na ng Isabel, tiburane ng Diyos, ing Anghel Gabriel, king metong abalen ng Galilea, milagwan Nazareth. King metong abirhen, makatangunang maging asawa ng metong lalaking milagwan Jose. Metong apalipi ng Haring David, ating lagyo na ng Birhen, Maria. Karas ng Anghel, sinabi na kaya,
tumula ka, ikang kipnuan grasya, ing ginuwa tsuke ka. Misdan niyang emunanoy Maria inyang dimdam na, ing amanong antikaniti. At isip-isipa na, nung nano kaya kabaldugan iting pamamuge. Dapat sinabi na kaya ning anghel, Maria, katatakot, uling kalugod-lugod ka king mataning Diyos. Lawan mo, kagli ka at ibayit meing metong anak kalalaki, at ing ipalagyo mo kaya, Jesus. Maging maulaya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan. Ibiya na kaya ning ginong Diyos, ing trono ng David, pipumpuna na. Magari kaya king bale ng Jacob kapilanman. Ing kayang pamagari alang kapupusan. Kita ng Maria king anghel. Makananong mapalyari iti, nganing ako metong kong birhen. May kibad siya kaya ing anghel. Ing Espiritu Santo ti paya keka, ating upaya ning kakatas-katasan, lilunga na ka. Inyang inganak mo, inganak mibayit keka, banalya, at mayawis siyang anak ng Diyos. Lawan mo, ing kamag-anak mong Isabel, busal ning kayang ketwan, pegagli niya naman ning metong anak, lalaki. Kanam na ng bulan ngeni, lipat ning sasabyan da ring tao, king baugya. Pablasang para king Diyos, salang imposible. Sinabi ng Maria, metong kong alipan ning ginu, marapat kabud ka na ko, antimo ing gigkas mong amanom. Kay Badanita, likwane ning anghel. Ing may pabalita ning ginu. Kapurian kaya ka, O Kristo. Brother Jeff, nano mo yung makaibiyatula kaya ka? Kana ko po, siyempre. O kaya nano may miyatula kaya ka? Karing may ngalabasan na panahon. Nakaramdam na ako, mo. Nano ito? Actually, po, sige. nakaramdam na ako po, nandun po. Napo na ngayon eh. Actually, bakit po kayo patula ako? Actually, I was about to, pakibatan ko na sana. Patula ako po uling-uling. For the past weeks po, talagang masakit na ding balugbog ko. Ayan, totoo naman po. Kaya niyang Saturday, niyang Friday, mong Friday tan eh. Yung bayo kaya po ako may kaya ni po pray over ko po nga mo. Lo and behold, kasi mga 3 weeks ko na pong panandaman ding king kay wanan kay ba't tinaglo siya kay ning kaigli. Ko wala makaklak ko. Pero lininis kaya de. sipon. Ali yan, lininis de po. Pero itapin, may kasabit ang panalangin namo. Totoo naman po ito. Kaya matula ko ngayon, talagang matula ko po na talagang dindam ko na po yung kay. Kangena ng kay. Aliwa mo rin pala. Nangaliwa? Ano itang dandawan pa si Bayo. Matula ko po at malugod siyang Diyos. At siyempre, itang prayer na kamong may kasabit po. Yung kwento mo yan, siyempre, pag anak ka, dahil hanggang may papaldan kakayap, talagang magluksulak yung tula. Pero ilwalas tayong pisabihan, bukod ketang kapaldanan, nano pa kaya yung mami tula, may kaibiya tula. Kaya ka. Halimbawa ako, kaya po among. Anyang bayo-bayo kumpari, anyang 2,000. Ating kami kanita kasing tutok balang Domingo, timo, kayang may patsyempo itang second Sunday of that month, May 2000, ako yung priest of the day. So, nung ating paring maka-schedule lamig misa, ako yung mamalit, ako yung magmisa. At nung ako magkamalitang magmisang 5 o'clock o 5 o'clock, datang ako, obligadong munta ka rin. Kini kaya kanta matudtud, kayang babo, DSF building. At kay ba't, yung karas ko king kumbento, nung ka rin kami mamangan, selubong na ka na ako. Amo nga tinakang kotse. Wow. Ako naman isipan ko, nino kaya may miyang kotse ka ako. Ay, lipo kayo, tinod kang rapo. Ay, tangkuli. Nang May 13, 2000, ni Fatima. Uling May 13, kaya kapiyasa ng Fatima, karin king parokya ng Santa Monica, Minalin. Na ako yung may nyambot ketang
grand prize. At wala kasing kotse, itang may itong Mazda yun. Opo. Supposed to be January yung raffle na nito, ning may rin ticket taliwa. Opo, big extend Isabi na. itong May 13. Pero yung ikwa ko itang mas mal. Kasi 300 plus yata yung Mazda kanita eh. Okay. Tangka na ako, Mitsubishi Lancer, magit siyang kapit ng milyon. May ka brand new car ka, baka bayo kang pare. Wow. That time kasi mag-commute mo, mag-wheeler, mag-commute. Opo. Nang kaya manarkilapang sakyan po, tang kailangan nirasagad, Opo, kaya tang appointment, kaya tang misang tengwanan. Yung problema ko kanito, may lungkot ko rin. Bakit? Kasi niyang kunan mo yung kotse, buri kang i-drive. Drive kasi, ko pa talaga mag-drive. May kapag-practice bagya, pero Okay po. kaya buring pangasan po to, kabayo-baywan na masira yun. Isabal ka. Ito. Gaganakan kayo ng tula ka nito. Pero siyempre, yung 7 years ago, mas matula ako. Kita kasi yung 2,000, si Likin Ticket, lagayang 200 pesos. Mhm. Ining gagamit ng kukotse ngayon eh. Grasya talaga. Para na Yung kulen ya. Para na po kulen eh. Ali, red yung ngayon eh. Itang minuna po na kasi. Silver. Silver, okay. Kanya, kondisyon na nitang emye. Emye po pisa sa ling tiran mong rapol. Yuli Mebale, service ng mother. O ito, detang grasyang tatanggapan, lalo na emo asahan. Yapin mo. Talagang mamye lang tula. At nung laban tayong ebanghelyo, yan naman mo naman yung aranasan ng Maria. Na naman asahan, yung maging imana ning anak ning Diyos anak, ami katawang tao. Anya, ketang mismong ebanghelyo, may banggit mo naman kaya itang sinabi ning anghel, tumula ka, ikang kitmon grasya ing Gino at syukya ka. Makanya ng paganaka niting kwento na ating balitang maula, amamya tula. Sabi ko, pinanamanasahan Maria, no? Datangan niya ning Arkanghel Gabriel, uling tinubod na ning apong Gino, ban at dana ning balitang maula. Anyapin king mumo ng puntong gewa ko, may iba't king verses 26 to 28a, ating grasyang mi bubudbud nung ing Diyos at tinyang tutubod. Ulitang kepo, ating grasyang mi bubudbud nung ing Diyos tinyang tutubod. Gaganakan tamo, tinubod na ning Diyos ing Arkanghel San Gabriel, uling ating niyang grasyang darala. Emo para kang Maria, uling king pamikatawang tao ng Jesus, ing grasya, mibudbud, ban mamya kaligtasan para karing sabla. At kay bat, ketang verses 28b hanggang 33, kaya ni kilalawin itang amanong pisyag ng ning Arkanghel San Gabriel na tumula ka nga, no? Pero digdagan ka eh, mo mekad tula, no ne, mi pamulalaya naman ing Birheng Maria, uling na naman naasahan nining maulang grasyang at tanggapana, kapamilatan niting balita adaralanan ning Arkanghel San Gabriel. Yung kadong puntong gewa ko, tumulat, mi pamulala, ng ating balitang maula. Ating katlo, may libat king verses 34 to 38, o ining Birhen, mangutang niya, dalaga ko na Birhen ko, makanan malyari ni, pero kabod, nisplika na ning Arkanghel San Gabriel, ing mga palyari, at datang ning Banal Espiritu at lilungan ning upaya ning Diyos, at kay bat kinwento ne pa ing kamag-anak ng Isabel, anong maman matwanit, baug, pero ketang panunita kanam na ng bulan. At iti meging dala na nyapin ni Maria, makanya may kadmeniwala, at kimban ng tauli, pisyag ning pakibat na, alipa na ako mo, na nipakasitang ketang kaya na. Metong kung alipan ning Gino, marapat kabud ka na ako, antimo ing gigas mong amano. Anya ining katlong punto, antiya kaniti, kailangan mong maniwala, banlubos tamong mipala. Maragula baging atin niya mangkutang i Maria, pero may niwala ya, migtiwala, anyakin ba ng tauli, lubos siyang mipala. Ini pag na kaya katamot, panagkat kailangan mong maniwala, banlubos tamong mipala. Ginawa kong panagkatatanaga, siguradong tumula, nunging balita, maula, sukat mong maniwala, batang lubos mipala. Atin mo namang misa diyang kawatasan ng among, kingadleng balitang maula, baging nung misan daratang tangeta mo man panayan,
Anting grasyang mi pagkalub, emaniti kamalayan, layuniting ikatula, ulining babyang kanawan, inyaing kaburianing Diyos, yang kaya katamong pamintuan, tangwanan kayang pamalak, bankamtan ing kaligtasan, atin mang kapagsubukan, akwaiting akabyusan, nyaing Diyos, tinyang tutubod, asukatang paniwalan, gagawa na nga ning sabla, bankamtan ing kasaplalan. Mensaheng payabot ning Diyos, sana iti pagdudan, agyang mga pamulala, ampong tunetang mangasdan, uling iya ing panaligan, eta sukat mitakutan, lugod, kayang patutwanan, uli na ning katapatan, agyang king katangkainan, e nakatamu pabustan. Mayapan mo yung dagdagan, Brother Jeff? Hanggang mawon the spot ka. Ya ko abang kitang dagdag kay but itang sabi mo itang tula, di ba? Karing ako personally among dereng anak mi yan. Mi. Adi mo ko. Mi. I-Terence Justin ni Clyde Kerwin ang pinaitan. Actually, totoo naman po maka binyeno ng grasya ng Diyos kaya kami. Kay bad na po nito itang emo po ita no na itang very talented na po among yan naman po king kay talagang makapagmulala pa siya baga bala mo magmamyalong lamo pero all of a sudden bigla after na ning kay siyempre po-focus milara namong itang ikit ng puya ko itang academics din pero mabigla na kamo may nibatan niyang kaya na kindergarten lang ganyan niya mo talagang naningas kanina I did not even expect na every now and then manikwala itang makanda itang yako sabi ko pin mo anyang kindergarten ko ganyan niyo Eka mapanikwa? Balak mapanikwa ka? ali ko menek king entablado May naramdaman tang kasebyan, mapanikwa? Eka mapanikwa? Narandaman kaya po Ha? Naramdaman mo? narandaman kaya po ito Ano mo? ipakiling kaya ka mo narandaman kaya po ito pero ay naman po kay itang maka kaya lubos yung tula mi po lamoy naman ako patikit kaya nga pong ginom uling Kanla kaya migmana ring anak nung mga manikwala. kaya kami po siguro sabihan na siyempre kakwala Boto ko kontra guys, Sister Kate na. sigurado sabihan na ano makay ko kanyang puta sinabi mo kaya kala ka ali ya kasi tututukan na laran talaga ako pati ating yung divide mo king subject ka math ako king English ang king history ang kitang journalism akong bala ka rin math usually math siya kasi math major ya kasi Kate kaya pipad siya math talagang ay nako yapin ita so ano naman po kaya mong itang hanggang yan talagang makapagmulala po ita. Ako, sabi ko pin, sa kukwento ko pin karing atlo. Anyang malati ko ako pin. Manik ko mo stage para ko nang kaya itang certificate. Yari na. Kindergarten, grade 6, high school, college. Pero itang every now and then, itang makanda. Pauri ka sa using ka Most industrious, ano? Uso na po kanto ng ako balo nung balo ko po wala akong besi basod na ano basta sapat na kana ako itang manik na ako yung stage during that time. Ang pwedeng pengari basta sabi ta ding mga kubyata tang po iba sabi na basta gawan mo yung agyo mo matula na kaya kantaan na. Basta teka mo mo na payaws na kami mo itang mag-guidance kami mi borita ita mo mo talagang makatula po ita at pasalamatan miking ginuita amo na dingatlo na pigkalob na talagang grasya lang po na talagang mamya lang balitang namupin Balitang maula opo ita mo po amo San dakal pong ibiyad ang tula kaya kayo ring anak ne. Balutan naman ding anak kabait daw talagang mamya lang tula. Pero ako madalas kong biro po tang maminyag kung kaya kapilan mamya lang tula ring anak. Po ta datang itang panahon po tang maging pasabay na lo.
natula no na konsumisyon ng ibiyada ring anak. Pero karagula bagay nung kabang daragulat sana hanggang tumbo Opo. makapamiyan tula at sana makanyang maging mahipabalita o balitang maula ing mismong biyata mo at makanyang tang makapamiyatula migitla na king apong Ginoo at pagkarimbalang tawong kaya katamong akakayabe ang popang akakayutos. Salamat ka rin dinake mong amano, Brother Jeff. Antimurin na doon ni po kaya kayo, kakakwentuhan, nung ating kayo naman pong pamigo na mayapan nyo, la naman pong idakit at pakipaskilyo po king kaya katamong Facebook page. Kakaluguran ng maging laman na ning kwentuhan tamo kaniting 12 episode ning 8 season ning KLNJ pining makatuki. Ing topic tamo po tula, ing title tula king balitang maula. Ing tema tamo po sigurado tang tumula ning ating balitang maula. Featuring part 2. Testimonial letter of Brother Roland Zapata, editor-in-chief of Ingmay Pabalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, entitled Tula king balitang maula. Testimonies, iba't ka ring talasulat at talabasa ning Ingmay Pabalita. At mayapan tayo pong isunduing part 2 ng testimonial letter ng Brother Roland F. Zapata. At abanggit ko po katang Brother Jeff na nasabi ko, naabanggit Brother Roland itong panahon na napiyadyan. Tabalot pinahus ke, medyo late night na. Iya talaga nung siguro kitang oras na matutod na. Pero peki bata niya kasi kitang oras na ito, matsure pakiramdam. Talagang blessing Balang po na. babalaging gamat na unong nano. At kaya ba't sabi ko, pinitang aranasan, niyang kasabi ke, yung bala mo, yung pakiramdam na penandaman ng presensya ng San Padre Pio, kabang misasabi kami. At may kasapay at may paldan kinaya Pio. Yan yung ibinay ng part 2 na kayang testimonial letter, inisip ko itong ikwento na. Pero tinya pang kwentong buri ng idake, na buri ng pakit, naman mo physical mong healing, kaya bing emotional lang po pang spiritual healing. At mayapan tayo pong pakiramdaman ining sulat ining kwento may nibatan po kang Brother Roland F. Zapata, editor-in-chief ng Ingmay Pabalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ingidake kong kwento tungkol muking pisikal pamipakayap ng Ginoo. Nune pa naman tungkol king pagkalub ng pamipakayap emosyonal at spiritual. 21 ning Marso ning kasalungsungan na banwa, bandang alas 12 ning bengi, ating minawus ka na ako, at bigla nang sinabi ka ako na may aksidente king motorsiklo yung anak kong pangane, John Andrew. Yakabud lalaki, karing 4 kong anak. At ikang sounds familiar, Brother Jeff, na? May guest tayo mission Kenny, Brother Roland. Tangan niyang kakabidyo, kayang kayang kwento, kay ba't bigla niyang binyang twist. Nitang anak ng may aksidente, karas na kitang hospital. Pala anak yung may aksidente. Ginamit niya yung motorsiklo ng kayang anak. Pero dinatangitang panahon. Kayang kwento ng Brother Roland, gaganakan na. Mahilig kasi kayang sakin yung anak. O nang that time yata, nung yak magkamali, imbis na gamitan ng kotse, ginamit ng motor. At kay ba't may kipag-birthday, kaya manumano ka no rin kaluguran bayan may ako na naman dating gagawan. Ita na pala yung pamagpaalam na king sapa, pawuli, ketang metong accident prone area ka rin may sinabal ya keng posti. Sundo tayong kwento po nga ng Brother Roland. Kabud dimdam ke ing makasindak a balita, may gumpisa na akong may ngarim lakatawan. Kabud na ako mo mi patangis, at alang kapaindatunan. Magugulo ko kay sipan at mitatakutan. Pinamdaman ko yung ligalig, migalgalan ko, anti kumong milalako inawa. Ala kong inawos ketang oras ito nung aliwa ing apong Ginoo. May katman kong takot at may ngay nakulob. Ginoo, magparalampo ko. Isalbaming anak ko, nga kung may kisabing mayap king apong Ginoo. At lungaldoyang mirate king hospitaling anak ko. May daton niya king ICU uling critical yakabilyan at unconscious siya. Masakit na masakit ka na ako at king pamilya ko yung milyari. Ko atanggap yung sinapit ng sakit ng anak ko.
Inyang mo muna, boring luban king ICU. Agyamang pakisabihan da ko mayap ding health officers karin, uling eko buring akiting magkasakit ng kabilyan ng anak ko. Inantabayanan da kong lawen king panganay ako. Kayakit ko rugo kaya tinangis kong masikan. Pablasang alang kasing sakit king meto nga pengari. Ing akit ning magkakasakit at sugatan ing pakamala ng anak. Pilit keng pekisabihan ng anak ko na lumaban niya. Kinawol keng matigik. Inumakeng mingat bang lupa. At binulungan keng ako kaya. Kaluguran da ka anak, migit pa king biya ko. Kay ba't ikit kong minagos sing da kalalwa karing matana. At ikit ko ing ditak atiman karing labi na. Angusangos siya pangisnawa at paulit-ulit kong sabihan kaya, anak, lumaban ka. Kaya be mo kaming mama mo, ading at lumong wali. Masaspak king salo ko at king masikan kung siwala nga kung biglang may kisabing mayap king apong Ginoo. Jesus, tagkilan met pakayapan, ingka na akong anak. Itang nga ba kamaranon ni nga 24 ning Marso. Payhaus na ning doktoring mabilog kong pamilya para mo ipabalo na namigpaalam ni ingka na akong anak. At migpiyak ne mata ing anak ko. Kasakit ka na ako yung bigla na kaming likwan ning maganakat. Masayahin kong anak. Paulin ning kaplas ning puso ko. Maragula pagsubok adinugpaking pamilya ko. Ing sablami balot lungkot at makabusal ko king madalumdum apamangulila king pangawala na ning kanakong anak. Tutong masakit tanggapan iti at ketang pinandit ami subukan kong misnaking kabayat migtampo ko king apong Ginoo at nga akong sinabi kaya. Ginoo kaya nakana at kaganakaning anak ko. Bakit pebustan mong mewalaya kaya kami? Ko atanggaping pangawala na. Dakalapinandit kukutan king apong Ginoo nga ako. Bakit Ginoo? Pasakit man ka na ako, gyamang dakal ng luha at pamangulila ang gangini aldoldo at talangbengi ingi kay pagdulapan ng kanakong bayin tao. Itang misa na bengi, dimdam king meto nga siwalat, migunam ko kadeting amano. Pabayaing Ginoo. Manangis ka man at malungkot. Dapat atin niyang lakwas ang masanting nga plano, ingapong Ginoo. King biye, ning meto nga tao. Bayo ko magkera, pilit kang pantunan nung nuka rin na yung anak kong pakamalan. Ating pinandit, mipapakde ko, bala mo, darandaman king boses na, at awsa na ako nga na, Papa, sumangin na ding pamangulila, pilit na akong pagkaluban ng grasya ning pamipakayap emosyonal at spiritual ning apong Ginoo. Paniwalan ko, busal ning tangis at pamangulila ko, tatagkilani at pakayapan ning apong Ginoong puso ko, at panimanman, ban kumayap ko king lungkot at kay ng lob. Hanggang ini at hanggang mabiya ko. Kaya kalingwan ning anak kong kaluguran. Hanggang ini, pagdulapan ke. Dapat po tang mga adiko at manyawad pamipakayap king Ginoo. Andat kukot dan king Ginoo nung nukarining anak ko. Mipapakayap ko king kaplas ning pangawala na. Potang migugunam po at nga nang makibat ka na ako. Alane kaya ka ing anak mo. Uling milub ne keni king kayarian banwa. Kaya be ako ne. Amen. Ore ni ring mapilan pang patutuking pamipakayap ning Ginoo. Ibad kang Sister Megri Lima M. Mongcal, parokya ng San Isidro Labrador, kay Karayan. Writer and subscriber. King Kamba. Kamba. Right. Margulya asaw king kanakong kasalbandayanan ng pamamasa ko king karing biyaya luwang karanasan at patutuking pakayap ng lugod ng Diyos. At ako mismo uling king kasalukuyan na panahon
na daranas manyawat kapaldanan king masakit kong ima. At karing kakaluguran kong masakit na pangadiko mo naman. Potang mamaos ko king lagyo ng Yesus, panamdaman ko na mipapakibatan king kayadonan ning pamipakayap at kapaldanan. Ante mo rin potang kukomustan ko lading ka na akong kakaluguran. Tutong masusubok ing ka na akong kasalpantayanan. Dapot king lagyo ng Yesus na parati kong awsan, mipapagkaluban kong sikanan na lumaban king balang pinandit na akakit kong malulungkot at mawawalan lang kapanayan ding kakaluguran ko king be. Metong yang mamya inspirasyon ng pamamasa ko, uling mikakabelwan at paralan nung makanano ko pang iktinging ing kanakong pamanalig king lugod at pakalulo ng Diyos. Katlo po, iba't kang Sister Marites David, IMB reader from Bacolor, Pampanga. Meto nga karanasan na eko kalingwan, yapin itang misan karing kakong aba sa aking kolom ng among Ronnie Cao, king lagyo ng Yesus. Yapin itang meto nga bersikulo ay iba't king ebanghelyo ng San Mateo, chapter 6 verse 10. Matupad ing kaburian mo. Biglang sinagiwa king kanakong pamisip anyang misan babasan kating metong karing kayang artikulo anong no potang atintamong panamdaman agyang simple mong sakit king katawan karing aliwa mapalyaring edaman pansinan iti pero king sarili ko matakot ko buri ko agad kong pansinan at uluan king abot ning agyo ko kalupaning mabayang katawan ng ponding uyat ang makalbag. Balang bengi, panekeng pakisabi ning apong ginusana milako na largo, sakit ang pong kalbag ding uyat ko. Uning maragul lang abala king kakong obra. Alang oras, mamaus ko ban pasawap king gino para pakayapa na ako sana agad. Bistaman madalas, burita mo ing kaya katang kaburian, yang matupad, pero pahiwatig na ning gino, kaya katamo, ing kailangan tamong mibata, king stung panawon, mipagkalub ing kaya doon ng tamo. Aisip ko rin uning Ginoo maraguling delana ng kasakitan king dala ng Kalbaryo, ako pa kaya ay mabiyasang mibata king simpleng sakit aaranasan ko. Maragusaw ping artikulo ng among Roniban, mipasik nangan kulub na numan ng kasakitan ing sukat ko pang dalanan. Bilang magsilbi king pisamban, maragul ko kapanaligan king lugod at grasyang pagkalub na ban manatili kong masikan. Uling ing Ginoo mismo, alang likat ing kayang kapibabatan king nanumang sakit pepagpada king mal ng katawan. Pangapat, ibad kang Brother Amor Silva, San Jose City of San Fernando, Pampanga, IMB reader at EMDC, Virgen de los Remedios Pares, Santo Domingo, Minalin, Pampanga. September 13, 2013, ingaldo ekuwakalingwan anyang bigla kong migising, pantaying kakong panimanman. Eko makapagsalita at biglang mengalingwan, ngeni pala may mild stroke na ako. Mipakde ko at biglang tinok ng king hanggang sadya ko gagawan. Hindi pala yung pamanapik ning Ginoo ka na ako para i-focus king biyeko nung nanoying mahalaga ka na ako. Dagol ko pasalamat, mika second life ko pa manibat kanita, 5 months kong bubulad, anyang minta ko king shrine ng San Padre Pio para manyad kagaling kapaldanan at salamat ka nga mong Ronnie Cao, karetang makaya-inspire ng healing reflections king ing may pabalita. Ngeni, metong na akong EMDC susuyo para mipalapit king Ginoo. Thank you Lord for this gift of life to be of service to others. Ing panglima po, iba't yakang Brother Nestor Dizon, ay MB Reader, at EMDC King Parish of St. Michael the Archangel, Mexico, Anao, Mexico, Pampanga. Burike pong sanang balikdan pa si Bayo yung pandemic, di naganap king bansa tamo, pati na king kabilugan na yato, ing mga palyaring miyayaliwang karnasan, miyayaliwang kapagsubukan, mga salala rin kay rakalan na kumpanya, milakola kapanintunan ng empleyado, mga bagsak ing negosyo, ala ng apangan at elam miligtas ding aliwa king virus. Kaya may nga lagas na lading miyembro ng pamilya, may nga subok tamo kasalpantayanan king Ginoo. Dapat sumangid na niti, dakal mo rin masanting amilyari muna, may kapanahon la ring pamilya, amiyabe-yabe king karelang bale,
may kapagmanding la, abe-abe, mamangan, mi pagkwento, manalangin, kadwa, may bawas at mila ko ing luho ning tao. Ni sarara ring bar, kasino, sinet, mituknang ing miyayaliwang aliwan at sugal. Katlo, may biyasa tamong dinan pansin ing nature, ing makapaligid alilanganing Diyos. Kapat, may dinan lang panawon, ding taong alang oras magpainawa, at may biyasa lang menalangin king Ginoo, ding tao king mabilog ayato, meging pante-pante langan. Takal pang miyayaliwang baging masanting ang mga palyari king balang metong at metong kaya katamo, a resultaning miyayaliwang karanasan at pigdalanan tamo kaniting pandemya. Metong karing makapagpatunay king delanan ming karanasan ngayon panahon ning pandemya, na ing anggang maliliari king biye at inggan dailan o kasangkanan at ing Ginoo sa sadya na katamo mo para king kayang plano para kaya katamo. Muna, misaralangan din kaya katamong restaurant, nung nuka rin manibatan nga ning pangabiyayan ning pamilya, miras king puntong misusumangid si singilanda kami din kaya kaming suppliers, pati din kaya kaming landlord karing building nung nuka rin lading restaurant. Kalupa na rin kaya kalan alimi asahan ning datang ing pandemya, ding empleyado mi manyad lang separation pay, miras king puntong alana kami ring apangan uling alang daratang kapanintunan. Ali kami rin miligtas ing virus. Ing panganemi at ing asawa na mibili laking bingit ning kamatayan at alida na laboring tanggapan karing ospital. Lalo kaming kinalawat king Ginoo. Yamu bukod din kaya kaming panaligan, yamu bukod din meka pakayap o pekamayap a doktor, dinawon mingan kayo, ingyaga na gana, at penibala mi ning biyemi, alang imposible king Ginoo, sumangid na niti, lalong meging matigik akalawat king kayo. Ngayon kasalukuyan, ing mga palyari king biye, alimi abot isipan na tanggapan mi ing grasyang king isipan ming ali kami karapat dapat tanggap. Makapagmula lang tatangalan na ating kaming di natangabayong pangabiyayan, ang meging kapalit ding restaurant mi. Ding anak may ngayari na langan pa mag-aral at atindintang mas masanting oportunidad king pamilya, may natili kaming kumpleto at alang may lagas. Ketang kwarto ko king may pabalita, dinakaya ko na ing sagradong puso ng Isus inulo ning puso ko. Panekeng dadake, ining may pabalita ning kakong kapaldanan king lagyo ng Jesus. Ing matibeta mong kasalpantayan king Ginoo yang mami kapaldanan kaya katamo. Ing Ginoo gagamit siya ring instrumento ba ni pagkalob ning kapaldanan. Pauli ning kayang lugod at pakalulo. Pasalamat ko kung among kao, uling karing kayang gamat dinaloy ing tagkil ning Ginoo para ketang kapaldanan ko. Tutupin king lagyo ng Jesus, kumayap tamo. Alimo karetang pisikal tamong sakit, nun pati karing emosyonal at espiritual akapanamdaman tamo. Salamat king Ginoo, king lugod at grasya ng pakayap. Amen. Pang-anam, ibad kang Ma'am Edna Calva Torres, IMB Reader at Lector Commentator, San Matias Apostol Paris, San Matias Santo Tomas, Pampanga. Bayo pa kanita yung programang Kailan J, anyang aranasan kong may katanggap king grasang pamipakayap kapamilitanan ng programa ng Among Ronnie. Many times in the past, may kabasa ko king IMB, karing kwento ng Among, nung makanano ng ginamit Jesus, ban makapakayap ya kapamilita naman ning actual pray over o nung minsan nagyang true proximo. God moves in mysterious ways. Nga napin ng metong akanda. Ano na ito? Ano ito kantang ito? Alam eh? Ano? Kanya kasi bigla Paligaralan na niya mo? Buwata po ka. Kasan yan na. Pauli dareng sharing dareng susulat kitang kolum ng Among at deta mismong kwento ng Among. I never had a doubt, tutupin. Gagamitan ng Jesus si Among Ronnie King mission na niyang Jesus. First season na paning kay LJ, anyang misa na benging makirandam cooking programa. Mapila ng Domingo kanita, may sakit sa iyong left breast ko. Kakaibang sakit. Nakalupa ning dati kong panamdaman. Marok na ako isipan kanita king panamdaman ko. Dapat tatakot kong pa-check up, uling balamo, atin kong bukula asasalat king breast ko. Anyang miras kitang part mga dina, siniklod ko king side ng ning kamami at time sinabi o may nga di mo rin.
king panalangin at kebit ke ing wanan kong gaman king left breast ko. Kabang taimtim kong mga di, atin kong bala mo sindagul ping pong ball, pinamdaman as nakapali king wanan kong gamat. May bigla ko kitang experience sa ita. Inggewa ko kiskas ke king buo kong katawan, buong katawan, ingwanan kong gamat. Ang gaking mila ko yapali. Kay ba't nanita, antimong inos danom, itang sakit penamdaman ko. Biglang mila ko, pipagaga ko king saya. Ulit-ulit pa salamat ko king Ginoo. Kabang susulat kay ni, tutulo rin ing luwa ko. Wana. Opo. Pilang aldo pa kanita, bayo kaya sinabi ka nga mong Ronnie, pilit kong balik-balikan king isip ko itang milyari. Dapat uling bitasang alana kong panamdaman king left breast ko, sinabi ko king sarili ko, tutupin, kaya pa na ako ning Ginoo. After almost a week, mi kasikan kong lub, ikwento kang among, uling ako, may paindaton, nung eke ikwento kaya. Iya pa yung minaos ka na ako, uling kami pareho SIM card. Mangutang ko rin tungkol kitang experience kong ita, kasi bala mo, unbelievable. Sabi na nga mong, buri ko po ma'am, pa-check up ka. Mapilang pang bulan kanita niyang pa-check up ko at magpa-mammogram. Uling tatakot kupin. Anyang akwaking result, bipagaga kong pasibayo uling clear ko ang king nano pa mang bukol king breast. Balo ko ing Ginoo, kaya pa na ako. Balo ko king tutupin, gagamitan ng apong Ginoo, among Ronnie, ban misunduing king mission, nang magpakayap ka rin tunay maniwala kaya. Ating sangkan, Brother Jeff, about Mika Part 2 yung testimonial letter ng Brother Roland. Opo. Kasi kitang last Friday, dining adwa ka rin kwento. Incidentally, huling baludo, mabasa la last Friday. Panapayada. O ba't anyang maglipat kong kwento, elamito ki. Anyapin, last Friday, may lungkot siya Brother Roland, naruha mo nga, no? Sabihan ng kopa mo, no? Manalbela. Manalbela, makiramdam la, no? Pero ela may basa, ela may yabe. Pasensya na ka, Sister Meg Remilia M. Mungkal, king parokyan San Isidro Labrador, king Kamba Arayat, metong writer at subscriber ng IMB. Antimunan kaya ka Sister Marites David, IMB reader ng king Bacolor, Pampanga. Ako sa sadyan na niyang maglipat ko, ela miyabe rin yung kwento. Okay po. Pero ini pala yung sangkan. Mika Part 2 yan. Para ka na ako kasi grasya mo naman kang Brother Roland na kwento na yung milyari. Uling nganapin, talagang pinamdaman na yung pangawala na biyaning kayang panganay anak kay John o John Andrew. King kayang aksidente king motor. At sana makasaw pining adakin ng Brother Roland ng kwento na ban kanito kamtaning kapaldanan. Kaya adwa ng pamipakayip ng hapong Ginoo, kaya emotional lang pong spiritual aspeto ng kayang panamdamang sakit. Mo ito. Aside ka rin ng adwa na makwento na yabe last Friday, may tagdagan lang. Yapin po. Ako, alalawen keng grasya. Although ating kung peke sabihan gawang testimonial letter para kening episode 12. Pero atin pa namang pamikatagon. Ikit ko siguro, dakal pang kwento ing malyaring manibatan kapamilataning IMB o yung Maya Pabalita Magazine. Uling datang kwentong reta for 5 years and a half. Susulat kong kwento. Makanyang ating may tagkil ka panamdaman o may paldan kinahayap uli da naman netang kwentong basara. Ako makanita akong lalawin kasi ako makibalo kaya ng kwento o ba't may ka part 2 yung testimonial letter ng Brother Roland. Banmunye mo naman siyempre ang oras lalo na pagalandala rin kay ba't siyempre, asahan da kitang milabasang Biyernes. Pero ako, ginamit na sigurong kasangkapan ng hapong ginuban ka nito.
kwentuhan ng brother Roland ning kayang metong daralanan king biyak ang biyaning kayang pamilya. At ang timur media lang pami katakon ding aliwa. Tutunin ta Ma'am Edna malambat ko niya sanang buring ida kaya kanita ikwento or agkat niya man nagkatapang guest. Pero siguro ining pami katagon kang Ma'am Edna. At adakin niya naman itang kayang kwento na talagang ya mismo sabi natin makapanwala pero maragula bagay niyang magpa-check up ya may clear ketang isipan ng panamdaman ng sakit. Ating kang buring idagdag nanong may akwap nanong Ita kang brother Roland kasi nanigas ka dita. Malambat ko na rin pong uling kabaryo tayo rin po Sir Manchas. Anyang babasad may among talagang makakay ko talagang ako rin may bigla po anyang may wala yung anak na anyang kwento de kaya yako nandun talagang anyang babasad niya po among talagang alam mo kay ko panandaman ko itang panandaman ng Tang Roland kasi itang Roland bukod kay nga may pabalita yan naman yung kakatamo king kaya mo itang siwala yan anyang during that time Bayo pandemic wow. Ita pong newsletter na po ng Parokya San Matias po. Yung siwala. Yan po yung editorship kanila. Ito mo, sabi mo na tinyang grasya, sumagin na ng lungkod. Still, kaya pa rin. At abi tayo king panalangin pa po itang Roland. Kambirin kayong pamilya mo. Ito mo ka na ako. Ang pwedeng siyempre dito may miyatula, may migdake po. Kareting kining IMB po. Sabi tala po king panalangin tao. Ito mo yung kanakwa mo. Ay, ako nga kakit ko mo rin. Dalto kaya ting balitang malungkot. Maula at miyatula. Pero potang lungubing grasya ning apong Ginoo. Ako lalawin kikating kwento ng kong brother Roland ang last part bala mo reta ring bala mong saving factor, saving grace na itang lungkot may palitang tula na ining balita hanggang malungkot siya magiyang maula at makapamyang tula. Opo. Nung makananong ka rin mang kikatamong aliwapang kapatid may yapandang dinaking karelang kwento babiye minsan pa yung maragwa kapasalamatan muna kang brother Roland syempre talagang big take effort muna balo ko yung malagwa para kaya kabang susulat na ining kwento na uling ako mababasan kaya mabayad may mulwang tutulo pati sipon tutulo pangadi ko sana maging dalan ini ketang adwa ng kapaldanan pati na kimabirog ng pamilya king asawa na at karing-karelang anak at syempre maragwa kapasalamatan karing king San Isidro Labrador Kamba Arayat Sister Meg Mungkal, parokya ng San Isidro Labrador, ang Sister Marites David, may pong IMB reader from Bacolor, Pampanga, kang Brother Amor Silva, San Jose City of San Fernando, Pampanga, IMB reader at may pong IMDC, kaya king Vicaria, uling susuya ka rin king Birendal sa Medios, Paris, king Santo Domingo, Minalin. At syempre, para kang Brother Nestor Dizon, may tong bunang IMDC at IMB reader, kinamang parokya ng San Miguel Arcangel, Karingking Anao, Mexico. At kapasalamatan syempre, nandin, mimirit siya pa yung mami. Puta, dakal no rin kaya, may pakabay po mo yung kanak ko. Ali po ako, mas masanting po. Miyabeya po nga ako. Siguro ining panahon na mitak at adakin niya namang Ma'am Edna Calma Torres, kayang kwento. Metong IMB reader, lector commentator, king parokya ng San Matias Apostol, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Dakala salamat po karining kaya kayong dinake kwento. May karagdag pong kabaldugan. Kaniti pong season 8 na maging season ender ya po ining episode 12. At sabi ko dakal pang may balitang maula. Maging kasangkapan niya ing may pabalita magazine. At ngayon din mi dakil kay king KLNJ, kay king DWBL 91.9 Bright FM. King banantaw di yung Diyos yung kaya katang pasalamatan uling yung makipakana
o bat dening misulat kwentong maula o balitang maula, makanyan lang mamiyatula, pati na kaya katamong ngening avid viewers at listeners ng KLNJ, kaniting kabengyan. Dakal pong salamat. At ngayon po, pakiramdaman tala pa mo puring mapila na paganaka, ating kantang Wake the World with Dawning Joy by Stephen C. Warner. Kayo po mamakot, magbalik kami. Banwa-banwa, ing August 21, yengaldo pamigaganaka, king pangayango na bening dating senador, Benigno Ninoy Aquino Jr. Kikilalanan tayo ang timong metong karing bayani ning demokrasyo. Malugod tayo namang babalikan ring kilalang amano ng Ninoy Aquino. The Filipino is worth dying for. Kayantabe yung manyagiwa king bien ng Ninoy Aquino ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. DWBL 91.9 Bright FM. Wake the world with dawning joy. Wake it with your gladness. Work for justice, live in peace. Claim the word courageous. Let us sing to God this new day. See the world in a different way. Let us wake the world. Wake the world with abiding words of faith. Though the world is locked in sleep, let us rise rejoicing. One with Christ His light to keep. Call to human kindness. Let us sing to God this new day. Walk the world in a holy way. Let us wake the world with uplifting words of hope. Love the world with different eyes, God's own love incarnate, leaving all to follow Christ, sweet and endless mercy. Let us sing to God this new day, reach the world in miraculous ways. Let us wake the world with prophetic words of love. Thunder now God's song of praise, wake to harp and dancing, song to lift us all our days, song of love and triumph, for the bridegroom now awaits us in the faces of all we meet. Now awake the world with unending words of joy. Asyuta po pamuran po kining programang King Lagyo ng Jesus. King Radio ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Adendam tayong masanting kantang Wake the World with Dawning Joy by Stephen C. Warner. At bayo tayo sunduing programa tamo, palabasan tala pa mo po ding mapila ng text messages at Facebook messages. Ngayon po, gampanan tayong pamamasa ka rin pepadala yung greetings, petitions, sa ding intentions you. Antimurin po yung pakibat yung kaya katamong poll question. Kaniting 12C episode ng KLNJ's 8th season. O ini po yung kakatama pong poll question. Nano yung balitang maula, tinggap mo nung nuka miglukusuking tula. O ito po, basan tayo na pong yan. Hindi kakatama, migpadala pong text messages sa Facebook tamo po.
Menibat po kang Ma'am Telma Ferreras Fulgencio. Mag 10 years na ako po breast cancer survivor. Sana po among lagi yung kaya po baking prayers you. Saint Ezekiel Moreno, pray for us. Mga din ka, Sister Telma. Among. At from Jensen Bonifacio, mayo pa at magrasyang bingin po among ka, Brother Jeffrey, and to all fellow viewers and listeners of KLNJ. Salamat King Diyos at mi yabi-yabi tamongan po ngayon kabingyan para tanggap grasyang pakayop king lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat among karing prayers at blessings you po for us all offered karing daily masses you. Among pakyabe yoko po at kambiyaning pamilya ko king prayers for healing, protection, and special intentions. Ngayon kabingyan grasyang pakayop mo naman po para kang Andre Tiope undergoing cancer treatment. God bless you more and your family and keep safe always. And the same for Brother Jeff. Dakala salamat po. Makantabo naman po kang Sir Jefferson Centeno. Alapin po. Friday na naman po, tanggap na kayo na naman pong grasang pakaya. Bless you kayo po. Bless you kami po palagi. Pamilya ko, asawa ko, Mona Lisa Centeno. Kumayap na po sana itang sakit na king puson. Ang timurin po ng anak ko, Sian Centeno. Ang po ima ko, Pat Centeno. Di na po sanang pamikatawan. Siganan pamikatawan, nga pong Ginoo. At ilawot king sakit. Manalig kami pong king lagyo ng Jesus. Dakal po salamat. Keep safe from Apalit, Pampanga. From Gina Yutok Gonzalez, pray for us. Amen. At from Cristel Relos, mahipabeng po among kawin Brother Jeffrey. Apo, menibat po kang Ma'am Lourdes o Tita Lourdes sa Kinutsua. Magrasang bengi po among Ronnie, Brother Jeff. TGIF na naman po at tanggap na naman pong grasang pakayap king lagyo ng Jesus. Iyabe yuko po palagi king grasang pakayap na sana po midinan kong sikanan pa mi kakatawan at matibay kasal pantayanan para pagsadyan ko po yung kana kong open heart surgery at pagsadyan ko physically, spiritually, emotionally, mentally, psychologically. Good health mo naman po kareng pamilya ko at tiligtas king na namang kapahamakan. Manalig ko po na akabyusan ko nga nini. Dakal pong salamat, mimigat po palagi. At nipapangadita mo po, God bless us all. From Santa Monica, Minalin, Pampanga. Praying for your heart desire, Sister Lourdes Chua. From Janet Canlas, good evening po among Ronnie, Brother Jeff. KLNJ, Amen. Thanks be to God for all the blessings. Thank you for very much po among for your everyday prayers to our family. Healing prayer po for Rosario Pedro, Eleno Ramos, and Walter Canlas. Especially po healing prayer for Helen Kamwa. May brain cancer po siya, asawa po ng pinsan. Thank you po among, ingatan po kayo ng Diyos. And to Brother Jeff, stay healthy po. God bless you more. Salamat po. Menibat po kang Ate Nes Gomez Zablan, TGI po at magka-KLNJ tayo na po. Maipabingin po among ka, Brother Jeff, admin and staff at kaya katamungan po. Salamat po among for your daily prayers and blessing for me and my family, especially to your gift of healing. Pasibay po yabe yo kaya po king pamanalangin niyo po mami pakaya pamong ban makanita. Makatanggap na kayo na naman pong kapaldanan king lagyo ng Jesus. God bless you more po among and ing family mo po at kaya kamo rin po Brother Jeff. Karagdagan pa mo rin po kang Tita Agnes o Ma'am Ate Agnes. Healing prayers po for me and my mom, Erlinda Gomez, my brothers, Archel Fuentes Gomez, Nisiama Aurora Zablan, Aurea Zablan, Evelyn Amoraucao, imang Juanita David, at imang Felicissima Gonzalez, si Tita Idara. Among may kasakit na naman po, magkasakit na naman po kanong mangisnama po ng ding pong ganing do. Salamat po, among king grasa yo po mami pakayap. And rest assured of our prayers for you and your family. Salamat po ate. Dadagdag no rin ng 3 puntos mumuna, ting grasyang mibubudbud nung ing Diyos at inyang tutubod. Number 2, question mark. Milo kaya po sa namong kaya po ikwa ing kadwa. Ing kadwa, tumulat mi pamulala ng ating balitang maula. Ing katlo, kailangan mong maniwala banlubos tamong mipala. Menibad po kang Amelia Bonifacio, may pamagrasang bengi po among Ronnie Cao, Brother Jeff, paki-abe yo kaya po king healing prayer ding kapatid ko, paunakan at Ilola Dalia. Sana po mag-normal niya po sugar na dakal pong salamat at may papangaliking grasang pakayam. Mimingat kayo po king pamanuli yung pamanuli po among Ronnie at Brother Jeff. God bless always po. Salamat po.
From Susana Baby Padillo, may pabengi po among Jose Ronnie David Cao. Mas kompleto yan. Eh. Biyernes na naman po, panay kami po makiramdam, pakiabi mo kami po king Lagyo ng Jesus, prayers at taga Mexico ko po. Minipat po kang Ma'am Amelia Bonifacio. May basa na pala. Ini po kang Ma'am Leilani Carion Antiado. Magrasang bengi po among kaot, Brother Jeff. Manyad ko pong kapasalamatet king apong Ginu. Kareng grasang bibigyan na po kaya kami. Manyad ko pong panalangin na complete healing po at kagalingan da po ding pamilya ko po. Dakal pong salamat at ingat kayo po palagi from Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. From Charlene Ignacio, kapurian kaya ko o Cristo Maya pabengi among Jose Ronnie David Cao. Kumpleto din Ipangadi ko po ngeni, dinan mo kaya pong sikanan, pami kakatawan ng pamilya ko. Menibat po kang Sir Rick Sioni S. Dairit. Good evening po among. Pakiabe yung kaya po king prayers. May lagnat ko po. Dakal pong salamat among. From Dina Patawaran, good evening po among kao. Pakiabe po king healing prayers yung buong family ko. King Lagyo ng Jesus. Amen. Dalo na ako misan parokya Kapilampamo. At sana Sister Dina Patawaran, tinggapot biyakalan ng grasya ng Diyos. Anyang dalo mo ko ka rin king parokya king San Matias Apostol Parish. Dakala salamat. Menibat po kang Ma'am Normita Paguntalan David. May pabengi po among Ronnie Cao at Brother Jeff Gomez. Pasibayo, biyernes na naman po. Tanggap na naman pong healing grace. Salamat po among karing pangadi at grasyang pakayap at tatanggapan mi po. Pasibayo po, yabe yung kaya po king grasyang pakayap kambe na rin pamilya mi po. Grasyang pakayap po king anak ko Darwin David. Lakal pong salamat. From Virginia M. Ganya, good evening po among and Brad Jeff. Paking tudyo ko po king healing prayers you, king Lagyo ng Jesus. Good health po kanako at karing pamilya ko, kang Luz Gopez at kang Alat Gemma Gopez. Dakal pong salamat king daily prayers you, mimingat po lagi. God bless po. Meripat mo ka Ma'am Jane Canlas Laranjo. A blessed good evening po among and Brother Jeff and to everyone. Thank you so much among for all the daily prayers being offered to us and kindly continue praying for us. And thank you po for answered prayers. Also really, God is good all the time. King Lagyo ng Jesus. Amen. Praying also for you and family for your guidance and protections as always po. Belated happy wedding anniversary, Hermana. Kay Hermano, Brother Romel at Sister Jane Canlas Laranjo. Belated anniversary. Happy wedding anniversary po. From Maria Rowena Jalbay o Obafial, thank you Lord Jesus Christ. Amen. Menibat po ka Ma'am Rivera. Blessed evening po among kao. Please pray for me for my chemo session tomorrow. From Fe Castro, may pabing po among ka Brother Jeff. Ampo pa rin hanggang makiramdam at manalbe. Praying for healing all the sick in the hospitals and in their homes from Divine Mercy Parish. Menibat po ka Ma'am Peng Sikat. A blessed evening po to both of you. Kindly include Francis Gangkauko in your prayer for healing with cholesterol, hypertension, and fatty liver. Thank you po among Ronnie and more power on your program, King Lagyo ng Jesus. From Judy Zapata, good evening po among Brother Jeff, KLNJ, King Healing Prayer, Deng Apuko, Jairus, Julian, Zachary, Zion, Zol. May vaccine na po sana po Ella lagnat, dakal pong salamat. Menibat po kang Sir Freddy Babaran. Pray for us. Amen. From Edith Guevara, magrasyang bengi po among Ronin, Brother Jeff. Pakiabe po king prayers yung pamilya mi na ala pong sasakit kaya kami yung timurin. Pakiabe rin po king prayers yung bunsumi. Imikaela king kayang mag-review na po at mag-board exam siya pong November. Panalangin mi po na sana pa sir ng exams na po. Dakal pong salamat at mimingat po. God bless. Congrats sa Micaela. May graduate siya. Congrats. Engineering, King Dabso. Wow. Congratulations. Kabilanta. This week, I think Martes po yata ito, Miyerkules. King, menibad po kang Monica Pangilinan Canlas. Good evening po among Ronnie at Brother Jeff, KLNJ na. Salamat King Grasyang Pakayap. Pakibless at praying o pakipangading pamilya ko. Canlas family, RJ, EJ, Nico, LA at MJ. Salamat po lagi King miyayabe ka rin prayers you. Salamat pong dakal. God bless po. Ingat po palagi. From Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Janice Bonifacio, good evening po among kao, Brother Jeff.
Menibat po kang Ma'am Ana Morty Bonifacio. Maipat magrasang bengi po among kaon, Brother Jeff. TGIF na. Pasibay po pakyabiyo kami po king panalangin yung pakayap, ding pamilyami, at ding hanggang manyawad, king pakayap yung panalangin. Dakal pong salamat, mimingat po palagi. From Ma'am Agnes Evangelist Sarmiento, dakal pong salamat among kaot, Brother Jeff. Tinanggap kaming grasyang pakayap ngayon kabingyan, kaning healing program KLNJ. Mimingat ko po king pamanuli, good night and God bless us all. Salamat mo rin po at may kauli niya king pang-confined hospital summer. Rian. Nga po, summer Rian. Sana lubos na yung mipaldan kumayap. Sana may kapag first communion yan, nung yak magkamali. Kasi last time maka-hospital yan. Okay po. Menibat po kang Sir Eddie Balagtas, good evening po among Ron. And Brother Jeff, pakiyabiyo kami po king pangadiyo king lagyo ng Jesus. Karing apo ko CK, JC at Anya. At ding pamilyang Balagtas, Kapati at Valiente. Dakal pong salamat. Alleluia. Amen. Menibat po king Santa Rita, Minalin. From Sister Mega Remila Mungkal, metong karing mag-share ka kwento. Tang may udlot last Friday, ngayon ni Mia Basane. Nga thank you po and no worries po among kao. God is good all the time po. Takal pong salamat king grasya, lugod at pakalulo ng Ginoo. Special thanks Sir Roland and KLNJ for the opportunity to share. God bless us all po. Dakal salamat Sister Meg. Menibat po kang Ma'am Verna Soriano at Cienza. Maipat magrasang bengi po kaya kayo among Ronnie Cao at Brother Jeff. Kaya na naman po, makatanggap na naman pong grasyang pakaya. Pasibayo pakyabiyo kayangan po, ipapamilya king healing prayers. At Cienza, Soriano, Diaz, Dairit, Pangilinan Family. Hanggang na po karing hanggang makayantabi at manyat kapaldanan, Paulina ng niyaya, liwang sakit. Midinan kayangan po sanang kapaldanan, king lagyo, king lugod at saopyo. Dakal pong salamat kaya kayo. God bless po kaya katamongan. But mo rin po kang Dionisia Bonifacio, healing prayers po sana, pakiabayo ko po king panalangin in complete kapaldanan king panamdaman ko po. Menibat po kang Raymond at Antonio Duway, mayap at magrasang bengi po among, mimingat po palagi. From Tristan J.D. Manalo, metong karing pisan. Good evening po among, pakiabeya po darang waning kayang panalangin nyo, takal pong salamat. Pangadi tayo. Menibat po ka, ay sorry ma, sige mo. Menibat po kang Ma'am Verna Balagtas Intal. Good evening po among at Brother Jeff TGIF na King Lagyo ng Jesus. Please include us in your prayers, especially for my mother Virginia Balagtas and Brother Ares Balagtas. Thank you and God bless po. Among. From Alfredo Rivera Ferrer, may oras po among ka, Brother Jeffrey, keep safe. Menibat po kang Ma'am Elizabeth Dizon Castillo. May pabengi po, panyad ko la po panalangin din kaya ko po. Kenny Bale na tambing po na sana kumayap lalagnat la po haplo sana lang po sana ni nga pong Ginoo king kanyang king palad na magpagpagaling bantag galing no po. Salamat po. From Ma'am Amira Paniza, always grateful among, take care. Menibat po ka Ma'am Telman Ferreras Fulgencio, may pabengi po among at Brother James. Among. From Maria Cruz, Batking America, thank you among, may oras po at sana po lubos sa kapaldanan, tanggapan nyo at kaya biya kayo po karing kakong pangadi. Menibat po kang ang Sir Angelo o Angelo Fabian. Good evening po kaya kayo among kawad Brother Jeff. Thanks God, it's Friday. TGIF na naman po. Damdam mina naman po yung kaya kayong misa na abangan po buong Domingo. Pakipanalangin niya po, Mercy at Randy Magpayo. Ang po Mako na magpa-opera ya po Olivia Fabian. Pakipanalangin niyo pong pakipanalangin niya po. Kapaningatan ka rin pong pagsubok. Dakal po salamat. God bless po kaya kayo. Tingka pa. At iba po meron. Menipat po kang Angelina S. Garcia. Magrasang bengi po among ka, Brother Jeff. KLJ na. Among pakyabe po karing prayers po Noli Garcia. Dakal pong salamat. Among king prayers po Mamiyang Grasyang Pakayap. King Lagyo ng Jesus. Kapaningatan po among king papanuli pong Brother Jeff. Salamat po. Among. Pasibay po, dakal salamat. Kaya kayo pong kakaluguran may kisametong, may kipagkwentuhan kaniting kabingyan. Sundo tamo po yung kaya katamong pangadi, king balang metong at panwala tamo po
nadakal pang balitang maula, ang ipagkaloob ng Diyos, anong no, mamiting tula, kaya katamot maging karing aliwa. Dakal pong salamat. At kaniti pong dake na po ni kaya katamong programa, abe-abe tamo pong ining manalangin, at gaganakan kaya po ining migsadyanan din ka na ako, menibatan lakan king Valenzuela, tikinoning kamag-anak, Tita Matilde Simbulan Pineda, at ining Bening Mima, Tita Liza, Popay Rodel Casilyar, makanyan lang migpabandaking parokya at hindi ko alam kung sa programang ito nakikibagi si Rodel, pero sabi ko sa kanya, sige magtatagalog ako sa last part, sa particular sa healing prayer, nang sa ganun kung sakaling makibahagi ka sa healing program, sana makamit iyong pagpapala kahit nasa Valenzuela City, sina Rodel Casilyar kasama ng kanyang nanay na si Tita Liza, at ganyan din ang kamag-anak na si Tita Matilde Simbulan Pineda, at kasama na rin ang kanyang kapatid na si Tito Ferdinand Simbulan na nandoon sa Antipolo naman. At makibahagi po tayo sa panalangin ito, at minsan pa'y ating ipahayag ang matibay na pananalig sa Diyos, higit na sa araw nito ng kapistahan ni San Ezekiel Moreno, mga may sakit, lalo na ang mga cancer patients at kasama na ng mga cancer survivors, na sana'y sa tulong ni San Ezekiel Moreno makamit natin ang pagpapalang Diyos, at nang matugunan ng ating mga kahilingan, higit lalo makamit ang biyaya na nakalaan para sa ating ganap na kagalingan, kay isa ng mga may sakit na miyembro ng pamilya at mga kamag-anak kaibigan, higit lalo na mga avid viewers, listeners nitong healing program na King Lagyo ng Jesus. Ganakantala naman po at ipakandiring pamilya tamot pakamalang King Biye. Kambera po ring papangadi kaya katamo alding hanggang manalbet makirandam ka niting programang King Lagyo ng Jesus. Habang pinapakinggan po natin itong piniling awit para sa Banal Espiritu ni Simeon Renz Puno, na may pamagat na Spirit Be Our Spirit, by the monks of Western Priory. Tahimik lang po tayo at taimtim na manalangin at hilingin na sa pag-ibig at awa ng Diyos ay makamit natin ang biyaya na kalaan nang tayo gumaling sa ating mga karamdamang pisikal, emotional, psychological at spiritual. Atin po ngayong pakinggan ang awiting Spirit Be Our Spirit. Movement of your presence.
for new life. Open inner spaces with the fullness of your love. Sama-sama nating idulog sa Diyos ang ating kanikanyang mga kahilingan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pasasalamat dahil patuloy na kumikilos ang iyong banal spiritu upang kami magabayan, mapatnubayan, malayo sa anumang kapahamakan at kasamaan, higit lalo na nang makamit namin ang biyayang nakalaan ng matugunan ng aming kanikanyang mga kahilingan, higit lalo na ng aming mga pangangailangan. Sa araw nito ng kapistahan ni San Ezekiel Moreno, binibigyang halaga namin minsan pa, O Diyos, yung mga panahong isinugo mo siya dito sa Pilipinas bilang isang misyonerong Agustinian Recoleto. At sa loob ng isang mahigit na isang taon, binigyan mo siya ng pagkakataon na dito sa Pilipinas, doon sa Intramuros, Manila, natanggapin ang biyaya ng pagkapare. At sa loob ng 15 taon na naglingkod siya dito sa Pilipinas, binigyan niya ng halaga ang mga may sakit, ang mga mahihirap. Sa paniniwalang mayroong special spot sa puso ni San Ezekiel Moreno ang mga Pilipino, patunay na noong nasa Colombia siya at bilang isang obispo, nag-alala sa mga Pilipinong nakasama rito sa Pilipinas sa mga panahong sinakop kami ng mga Kastilang na katulad niya. Sa mga panahon na nagkasakit siya at tapat siyang naglingkod doon sa Colombia, sinikap na tugunan ang pangailangan ng mga taong pinagkatiwala mo sa kanya. Hanggang sa sumapit yung mga panahon na kinakailangan na niyang bumalik sa Espanya at sa sakit niyang cancer sa palate. Sa araw na ito mismo ng kanyang kamatayan, pinagdiriwang ang kanyang kapistahan. At aming samot dalangin, igawad mo sa amin, O Diyos, ang pagpapalang nakalaan ng makamit ang ganap na kagalingan sa mga karamdamang pisikal, emosyonal, psychological at spiritual. Special blessing po for healing sa lahat ng mga cancer patients, maging sa mga cancer survivors. Dalangin namin na sa tulong ni San Ezekiel Moreno ay makamit ang ganap na kagalingan. At patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon, sapat na panahon upang tapat din naming magampanan ng aming kanikanyang mga misyon sa buhay. At patuloy mo rin kaming bigyan ng pagkakataon na makamit yaong mabuting balita na sa bandang huli makapagdulot ng kaligayahan sa amin at maging sa ibang kapwa. Na sana ang mismong buhay namin maging mabuting balita o sa tinukoy naming balitang maula, banmamyatula, kaya pati ka ring aliwa. Kaisa, O Diyos, ng mga avid viewers at listeners nitong healing program ng King Lagyo ng Jesus, at ng aming kanikanyang pamilya at mga minama sa buhay, inihiling namin ngayong sa kapistang ito ni San Ezekiel Moreno, igawad mong pagpapalang nakalaan ng makamit namin ang ganap na kagalingan, at ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. 12 Jesus. Jesus, 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 Jesus. San Ezekiel Moreno, ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Camilos de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen ng Lourdes, Ipanalangin mo Virgen kami. ng Fatima, Ipanalangin mo Virgen kami. del Carmen, Ipanalangin mo kami. Virgen del Pilar,
Ipanalangin mo kami. Virgen Mater del Rosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, maawa ka sa amin. Christ, the Divine Healer, maawa ka sa amin. Sacred Heart of Jesus, maawa ka sa amin. Healing Heart of Jesus, maawa ka sa amin. Tatlong Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God. In Jesus' name, answer favorably to our intentions, to our needs. In Jesus' name, through the intercession, powerful intercession of Saint Ezekiel Moreno on his feast day today, give us more opportunities, O God, to be blessed and be healed, not just physically, but even emotionally, psychologically, and spiritually. And may our life be a source of blessings, be a good news to every people that we encounter throughout our life. Bestow then your blessings upon us and make use of this radio station here in our Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM, be a source of blessing, be a source of healing. Bestow then your blessings upon us as well as to our family, our loved ones, to every avid viewer and listener of this healing program, King Lagunang Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dakal pong dakal salamat at pasibayo kapasalamatan kay ka Brother Roland at siguro alimamu ako ating tinululwa at kalupa ko pati sipon kining kwentong dinake mo at sana sundo taming pangadi para kang Jan, para kang John Andrew at kambera ring adiwang mangulila mo naman karing pakamala na may yango na biye tanggapan ding grasyang munye alan hanggang kapaynawan karela. At pangading niya naman ining metong apisan na kapilan pa mo miyang obye, Ivalo Valentin Kau Ingal na sana kambera rening pakamala na miyang obye, tanggap landing bendisyon balang may alananggang kapaynawan at may kabiyang alanangga at iti siya maging dalan ban kanita may alidan tula ing kalungkutan king pamangulila ning balang metong karing pamilyang kematen. At antimurin kapasalamatan kang Sister Meg Remilla Mungkal, menibatan king parokya ng San Isidro Labrador, Kamba Arayat, king kwentong dinake mo, kambiyan ng Sister Marites David, IMB Reader from Bacolor, Pampanga, antimurin Brother Amor Silva from San Jose, City of San Fernando, Pampanga, IMB Reader, EMDC, ning Virgen de los Remedios Parish, Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Kapasalamatan mo naman king metong IMB Reader at EMDC ning parokya ng San Miguel Arcangel, Anao, Mexico, Pampanga, kang Brother Nestor Dizon at siyempre katataulian kapasalamatan kay ka Ma'am Edna Calma Torres metong IMB Reader at Lecom ning San Matias Apostol Paris, San Matias Santo Tomas, Pampanga. Dakala salamat karing kwentong dinakeyo. Manano na sarang dakal pang balitang maulaing damdaman tamo king pamipagkwentuhan tamo kining healing program king Lagunang Jesus. King pamipakayam na ning Ginoo kaya katamo at karing pamilya tamo at kakaluguran. Kabang bubulalag na ning Diyos ing kayang kayapan at kayo pa yan. King pamipakayam na karing miyayaliwa tamong sakit at panamdaman. Siguradong dakal pang balitang maula mamiyatula kaya katamo at pati na karing aliwa. Isindu tamo po yung kwentuhan tamo king season 9 king KLNJ king tutok yung Biyernes. Yaka po Brother Jeffrey M. Gomez yung kaya kayong kakaluguran kaya ni KLNJ. Mamuna kaya po at pasalamat. At ako naman po yamong Ronnie David Kawing Kura para koning parokya ng San Matias Apostol, king San Matias Santo Tomas, Pampanga. Ating kakaluguran yung manalangin para kaya kayo masakit amaning apong kamtan yung malagmong kapaldanan bana kong lubos pa kaya pa ng Diyos kapamilatanan iting kaya katamong healing program aking Lagunang Jesus isundo tamo pa po ing pipagkwentuhan ing balitang maula ban mamiyatula kaya katamo at sana ing mismong biyatamong maging balita yung maula batamong mamiyatula king Diyos at karing adiwa bakalan tayo po ing metong masanting ng paganaka ning kaya katamong programang king Lagunang Jesus kaniting season ender ning 12th episode ning season 8 ning KLNJ sigurado tang tumula ning ating balitang maula. Abahin nyo kami pong pasibayo king tutuking episode king season 9 ning KLNJ. Good night kaya kayong kakaluguran. God bless po kaya kongan. Dakal po salamat God. Thank you po.
Jesus, mipaldan at kumayap, sumuyong lubos, kinagyo ng Jesus, nganalig kamot, maging mayap, banmikabos. Kapagsukan, epay siralo, maging matatag, kami susubsub. Kailangang ipipakit, inging kaya pantando, misyong gampanya, sanang subsub. Kinagyo ng Jesus, mipaldan at kumayap, sumuyong lubos. Kinagyo ng Jesus, nganalig kamot, maging mayap, banmikabos. Napasyag taing lugod, yampang sang alam patlod, landis na ningagod, yang patibe, king pamibukdod. Kinagyo ng Jesus, mipaldan at kumayap, sumuyong lubos. Kinagyo ng Jesus, nanalig tao, maging mayap, banmikabos.